Arsenal yongeye gusubira kuri deal y'uwitwa Julian Alvarez uno musore w'imyaka 26 ukinira ikipe ya Atletico Madrid ndetse inagaruka noneho ifite amahirwe menshi yo kuza kubisoza ino deal. Ni nyuma yuko amwe mu makuru arimo agenda aturuka mu gihugu cya Argentine kuri no mugabo w'umunyamakuru waho nurimo uradutangariza yuko ikipe ya Arsenal kera kabaye ishobora kuza kubigiye kubona uno mukinnyi. Ni mu gihe kandi amakuru menshi arimo agenda azamuka yemeza yuko uwitwa Morgan Rogers byanga byakunda ashobora kuza kwerekeza muri ino ekipe ya Arsenal, nubwo bwose ekipe ya Manchester United nayo yatangiye kuba imushyira mu mibare yayo. Gusa hari amakuru menshi nyine yemeza yuko ekipe ya Arsenal kugeza magingo yari ifite amahirwe menshi yo kuza kwa yagukana uno musore imyaka 23 w'umwongereza. So kanshimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub n'abatarayikanda, ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wike ukanda like kuri no video ubundi tujye dukomeza tubane twinjirane mu makuru yose agenda avugwa mu isi ya siporo cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Tudatinze reka twinjira duhere kuri no nkuru y'igitangazamakuru bita Game Sport. Ni nkuru irimo igaruka cyane cyase barimo batubwira ibijyanye na nino deal y'uwitwa Julian Alvarez. Uyu Julian Alvarez murabizi neza ko hari hashize igihe kinini ekipe ya Arsenal n'umundi iramukurikirana, gusa amakuru menshi yagiye asohoka aturuka mu gihugu cya Espagne yemezaga yuko no musore atiteguye cyase atarimo abona nka Arsenal nk'ikipe ya mbere yakoza kwerekezamo. Ariko nanone bigendanye n'amakuru arimo atangazwa n'umunyamakuru bita Miguel Delane. Uyu ni umunyamakuru w'umunya Argentine ukora igitangazamakuru bita The Independent. Yagize ati Arsenal are pushing to try and seal a quick deal for Atletico Madrid forward Julian Alvarez, and the Argentine striker is pushing to leave Diego Simeone's side and is open to joining the Gunners. Uyu mugabo yari arimo aratubwira ngo ekipe ya Arsenal irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo irebe yuko yaza kubisoza deal y'uwitwa Julian Alvarez rutazamu ekipe ya Atletico Madrid mu maguru mashya, ndetse uwitwa Julian Alvarez rutazamu w'umunya Argentine nawe arimo arashyiramo imbaraga zose agerageza ngo arebe uburyo yasohoka muri no ekipe itozwa na Diego Simeone, ngo ndetse noneho ubu ari open cyase yiteguye kuba yajya muri ekipe ya Arsenal. Na magambo yatangaje agira ati Alvarez finally come alive at this World Cup and it happened as Arsenal's competition for him may be easing. Atletico don't want to say to Barca or Madrid, PSG have called as they don't want to say Barcola to Arsenal. Ubundi aha niho deal y'uwitwa Julian Alvarez ishingiye. Uyu mugabo bita Miguel Delane yagize ati Arsenal no Alvarez noneho yongeye kuba yakwigaragaza cyase yongeye kugaruka mu gikombe cy'isi. Murabizi neza ko mu mukino barimo batsinda ekipe y'igihugu y'Ubusuwisi, uyu Alvarez niwe watsinze igitego cya kabiri cya gatatu mu mukino watsinze ibitego 3-1. Ariko n'ubundi uno mugabo yabitangaje agira ati mu gihe uwitwa Julian Alvarez asa n'wongeye kuzuka cyase asa n'wongeye kuba muri kino gikombe cy'isi, yari yongeye gutsinda igitego nyine of course. Noneho ati ibyo bibaye kandi na competition equipe ya Arsenal yari irimo isa nkaho irimo igenda yoroha irangira. Equipe ya Atletico Madrid kugeza uko ibintu bimeze nishaka kugurisha umukinnyi wayo muri equipe ya FC Barcelona cyase muri Real Madrid. Ikindi kandi Paris Saint-Germain nayo yamaze kubisa nk'igenza make cyase amaze kuba icisha make kuri deal y'uno muvandimwe, cyane ko nayo idashaka kuba yagurisha Barcola muri no equipe ya Arsenal. Ubundi kuva na mbere even na maginga ya uwitwa Julian Alvarez arakifuza kuba yaguma muri gihugu cya Spain akaba ya joining equipe ya Barcelona, cyane ko amakuru yasokaga mu minsi ishize yanemezaga yuko byibura ya prefer ko yajya muri equipe ya Atletico Madrid muri equipe ya Real Madrid mu gihe deal yo kuba yakwerekeza muri Barcelona yaba idakunze. Ariko nanone ibitangazamakuru byo muri Espagne biri kutubwira yuko ekipe ya Atletico Madrid yamaze kwifata umwanzuro ndetse ko idashaka no kwisubiraho, idashaka kuba yagurisha uyu rutazamu wabo muri no ekipe ya Barcelona cyase Real Madrid, cyane ko ngara ama ekipe nyine nayo ibona ko ziri ku rwego rumwe ndetse ziba zihangika. Kavuga rero ntabwo twagurisha umukinnyi wacu mwiza muri mukeba, cyane ko tukimufiteho ijambo no kuba twagira icyo dukora kwa zaza hiwe ngo abe yagumana natwe.
Ikindi kandi ekipe ya Paris Saint-Germain mu minsi yashize murabizi neza ko iri soko ry'igura n'igurisha rigitangira nibwo yabanje kugaragaza ko nayo iri mu ma ekipe yifuza n'umuvandimwe ta Julian Alvarez, gusa biza kurangira n'ubundi ino situation isa nk'iyivuyemo. Ibyo byose rero akaba arimo birahereza amahirwe menshi cyangwa se amahirwe akomeye ekipe ya Arsenal yo kuza kuba yasinyisha uno rutahizamu umwe mu beza basigaye magingo aya. Uyu muvandimwe w'imyaka 26 uri kumwe na ekipe y'igihugu ya Argentine mu gikombe cy'isi, murabizi neza ko kugeza magingo ya nyine muri kimwe cya kabiri bagomba kuza kuba bakina na ekipe y'igihugu y'Ubwongereza, ko igikombe cy'isi kigeze muri kimwe cya kabiri, bisobanuye neza ko dusigaje imikino 2 yonyine igikombe cy'isi kaza kuba kirangiye. No kuvuga ekipe imwe nyine iraza gukina imikino 2 gusa, ubwo yose hamwe tugiye kwibara iraza ko ari imikino 4. Uno mugabo bita Delay yaje gukomeza atubwira ngo ikibazo gisigaye noneho hagati ya Arsenal n'uno Julian Alvarez ni amafaranga arimo asabwa na ekipe ya Atletico Madrid. Murabizi neza ko ekipe ya Atletico Madrid irimo ishaka amafaranga menshi y'umurengera agomba kuza kurenga miliyoni 100 nk'uko bitangazwa. Murabizi ko yari yabanje gusaba miliyoni 150, Real Madrid kabaha bid ya miliyoni 130 bakazanga nta n'impamvu bashyizeho. Ariko noneho uno mugabo yakomeje atubwira ngo ekipe ya Arsenal ntago ishaka kurenza miliyoni 90 kuri deal y'uwitwa Julian Alvarez, ndetse Sporting Director Andrea Berta is going to negotiate with his former employees. Cyasati uyu director Sporting Director wa Arsenal agiye kuza kubaganira n'abantu bahoze ari boss wiwe. Ikindi kandi bakavuga ngo mu gihe cyose Arsenal yaza kubifasha umwanzuro cyase nk'ubu nyine yaza kuba ifashe icyemezo cyo kuba yakura ibishoboka byose kuri no deal no ko yatanga iby'imirenge, ariko twabivuga igomba kuza kubona Julian Alvarez mbere yuko itariki 20 za kuno kwezi zirenga, cyase byo rakavuga ati anaramuka bibaye kera atinze cyane bigomba kuba mbere itariki 25 kugira ngo nawaze ko ari kumwe n'abandi kumwe na Mikel Arteta muri pre-season. Ikibazo gisigaye rero ni kingiki, rukuvuga ngo ekipe ya Arsenal kugeza maginga yamaze kwifata umwanzuro uvuga ngo ntago turi buze gutanga amafaranga arenze miliyoni 100 uri wo wese. Aida uraburi Julian Alvarez 100 ntago turi buzirenze, uraburi Morgan Rogers 100 ntago turi buzirenze, uri we wese nyine Arsenal ngo icyo ni kimwe mu bintu yamaze kwifata umwanzuro avuga ngo nta gutanga amafaranga arenze miliyoni 100. Ikibazo rero ikibazo kizira hano kuba ekipe ya Real Madrid murabizi neza ko yageze gutanga bid ya miliyoni 130 muri no sama n'ubundi turimo, bikaza kurangira ekipe ya Atletico Madrid izanze kwera yuko idashaka kugurisha muri mukeba wayo. Kugeza ubu bagakomeza bakubwira ngo Alvarez ni umukinnyi wishimirwa cyane kandi akaba yifuzwa na Mikel Arteta, ariko nanone biragoranye ko ashobora kuza kuba mubona cyane ko Arsenal tifuza kuza gutanga ayo mafaranga yose y'umurengera kugira ngo ibe yakora iyo deal. Gusa ikintu kiza kiri muri no nkuru twavuga ni ibintu bibiri. Julian Alvarez arifuza gusoka muri no ekipe ya Atletico Madrid, arifuza kugenda ndetse arimo arasunika arimo arapushinga bikomeye cyane ngo arebe ko yava hariya Wanda Metropolitano kwa Atletico Madrid. Icya kabiri, ibyo byose Atletico Madrid rabizi, ni no mpamvu nayo irimo irateganya uburyo bwo kuza kuba yagurisha uno Julian Alvarez kugira ngo irebe neza ko itari buze kuguma kubangamira kariyeri yiwe, bityo nayo bitazayafekta kuba yabura umusaruro. Ikigeretse kuri ibyo ntago yifuza kuba yagurisha umukinnyi wayo muri Real Madrid, murabizi ko ari we mwanzi wabo wa mbere twavuga cyase niwe mukeba wabo wa mbere, ekipe bahuriye mu mujyi, ekipe bafite byinshi bayibukiraho biyibabaza cyane cyane nka ya finale ya UEFA Champions League ya 2014 cya gitego cya Ramos. Ni kimwe mu bintu bura cyakuri urwango rukomeye hagati ya Atletico Madrid ndetse na Real Madrid. Ikindi cya kabiri, murabizi neza ko Atletico Madrid itishimiye cyangwa se itigeze inezezwa n'uburyo ekipe ya Barcelona yajyaga ikorana cyangwa se yajyaga igirana ibiganiro na Julian Alvarez, bityo rero biza kurangira ifashe umwanzuro w'uko itazigera nabo ibagurisha umukinnyi wayo. So amahirwe naho ubu ngubu aharimo araziramo ni ukuvuga ngo mu ba ekipe yose yifuzaga uno musore, ekipe yonyine isigaye
ikiri kumwifuza na kano kanya magingo aya, kandi ikaba ifite n'amahirwe yo kuba nta muziro n'umwe ifite kuri Atletico Madrid yakwemera kuba bakorana business, ni Arsenal. Ikibazo gisigaye rero kiraza kuba amafaranga, cyane ko equipe ya Arsenal yamaze kwifata umwanzuro ndetse inamenyesha Atletico Madrid ibwira ngo nibyo koko turifuza Julian Alvarez, gusa iyo deal turaza kuyiganira tudashyizemo umukinnyi wacu. Ibijyanye na swap deal murabizi ko harigeze kuvugwa swap deal hagati ya Atletico Madrid na Arsenal, ikaba yatanga Victor Gyökeres bakahereza Julian Alvarez. Yamaze kwibabwira yuko swap deal itari buyikore, ndetse amakuru akanemeza yuko Arsenal itari buze kurekura Victor Gyökeres wenda nubwo nayo yabije ngo ije kumugura ku giti cyayo. Ikindi kintu wamenya kuri Arsenal twihuta wenda kugira ngo ibintu tuze kubigarukaho tunabitindeho mu kanya muri video ndende. Ekipe ya Arsenal kugeza magingo aya amakuru menshi arimo aremeza yuko deal ya wa Mugereki w'imyaka 24 wa Club Brugge ishobora kuza kubigiye gukunda, ndetse abanyamakuru benshi batandukanye bakemeza yuko ishobora kuza kuba ariyo deal yindi ya mbere iri butangazwe muri no ekipe ya Arsenal kugeza magingo aya. Ni nyuma ya deal y'uwitwa Ian Messia uno munyezamu mu France, bakavuga yuko rero indi deal ishoboka kuza kurangira vali y'uwitwa Christos Torres. Ni mu gihe kandi nanone igitangazamakuru Game Sport kirimo kiratubwira yuko ibiganiro hagati ya Arsenal na Newcastle birakomeje kuri Bruno Guimaraes, ndetse baravuga yuko Arsenal yaba yatangiye noneho kwemera offer ya Newcastle, ndetse kabirimo yitegura kuba yakwereza bid yayo ya miliyoni 80 nkuko zirimo zifuzwa nyine nino ekipe ya Newcastle. No gutegereza tukareba rero ikiri buze kuba, gusa reka nkubitse gukanda subscribe nyamuneka kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe ndetse video zacu uzibone mu bambere. Ciao dusubire mu